Shukuru Mungu kukupata we, penzi lako baby, ay 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 ay, your love, your love, your love, oh baby, your love, your love. Ma chérie, yonde motema nangai. Ma chérie, yonde solution ya love na ngai. Nikikuona roho yangu mimi natulia, nikitembea na wewe nasikia furaha moyoni. Ma chérie, je t'aime mon amour, nalingio na motema nanga nyoso. Chérie, nalingio yonde wanga wa motema. Unavyonitazama baby, oh, unavyonipapasa baby, oh, niambie niongeze baby, niambie niongeze baby, maana your love baby, your love, your love, your love, sioni mwingine baby, ni wewe tu, sioni mwingine baby, ni wewe tu. Nashukuru Mola kukupata baby wangu, nashukuru Mungu kukupata my love, I will love you. ሻበሾች እንግዲህ አንድ ሀገር ስትጎበኙ የባህላዊ ምግባቸውን ካልቀመሳችሁ መቼም ጎበኛችሁ አይባልም። ስለዚህ አሁን ቡለዋዮ ከተማ የሚገኘውን የባህላዊ ምግብ ቤት ገብተን የካልቸራል ምግባቸውን ቀምሳለን። እንዴት ነው እናየዋለን። አሁን ያለነው አሉ ነው ሌትስ ሲ ምን እንዳለ እስቲ here inside. Yeah, let's be with it. Maybe here. Yeah. Hey. Go that one. Okay, let's be here. So ሳሳ ይባላል። ይሄኛው ጎመን አለው፣ ቺክን አለው፣ ሱፕ አለው። እሱን ያጣቀስን እንበላው። ሳሳ የሚሰራው በሜዝ ፓውደር ሲሆን እንደ ኡጋሊ ቴስት ያለው ነው። Enjoy. Love you, love you. Nikifo tu baby, kitatutenga mimi na wewe. I love you, I love you, I love you, baby.
አበሾች እንደምን ዋላችሁ አሁን ከምሳ በኋላ ወደ ቡላዋዮ ሬልዌይ ሚውዚየም እየሄድን ያለ ነው አሁን አካባቢው ኦሬዲ እዛ አካባቢ ያለ ነው መሰለን ታክሲ ድራይቨራችን ሄዶ ሊጠይቅ ነው እስከዛ ድረስ ግን እንኳን ደህና መጣችሁ again አሁን ያለነው ቡላዋዮ ዚምባብዌ ሀገር ውስጥ ያለነው አንዳንድ ነገሮች ለማሳየት እየሞከርን ያለነው ስለዚህ ከኛ ጋር ሆኖ ወደ ሬልዌይ ሚውዚየም እንሄዳለን አሁን ከኛ ጋር ሆኖ መልካም ጉዞ nifanye nini baby unielewe nakupenda I'm gonna love you I'm gonna love you love you love you I'm gonna love you I'm gonna love you I'm gonna love you love you love you okay አሁን ወደ ሬልዌይ ሚውዚየም እየገባን ነው እስቲ ባንላይ እንሂድና ያው entrance this side? That's this one, yeah. They said Jumbo. Hello. Hello, how are you? Good, how are you doing? Hello. Hi, how are you doing today? Good. Please come in. Thank you very much. Sorry, we've got no Zessa here. Okay. Yeah. Hi, how are you today? Good. We are here to visit the museum. Yeah. Yeah, it's $5 each to come and have a look. That's right. Thanks, yeah. Okay. Yeah, if you could pay Mrs. Tiwanawana, please, we'll Okay. give you a receipt. Alrighty. Yeah, and how's it going? All right? How many? Three of you and the... No, he's our driver, but if you charge him, I don't know, but you are the one. It's $2 for you. It's $12. He wants to come in, yeah. Otherwise, it's $10 just for the two. I need a $5 note. $5 note. Please. Yeah, I've got. Tell you what. That building you've walked through, that's a genuine old railway station. It was from Shambra, which is north of Orari. And Wow. it was brought here in 1972 when they opened the railway Oh wow. museum. Okay. Oh wow. Right. See there's a white number on there, E3. Right. Okay. You look here. There's our numbering series, all right? Okay. E1 to 17, pages 6 to 18. Okay. So you look at page 6 and you'll see there. Sorry, just let me turn the page. There's E1, E2, and there is E3. Tells you when it was built, how much it costs, Oh, wow. and a brief history. Alright. And it also tells you the mileages, and Oh wow. there is one engine that's not in here, okay? Okay. That's number 411, which is further up here. Okay. That one there is a replica of the one that was blown up by the current president. Oh. Yeah, all right, at Masvingo in the late 60s during the Liberation War. Oh. All right. Alright. So I don't know if they're going to keep it here or send it to Masvingo. That's why it's not Okay. in the book. Right. All right. Thank you very much. Enjoy. If you you have very any much. questions, I am here, right? Thank you very much, sir. Thank you very, very much. Alright. ኦኬ አበሾች እንደምታዩት ከሆነ ይሄ ሮዴሻ 19 ሬልዌይ የሚባለው አሁን ስናነብ ነበር ስለዚች ሎኮሞቲቭ ትሬን
በ1906 ዓመተ ምህረት የተሰራች ሲሆን ወደ 1,100,000 ምናምን ሺህ ማይሌጅ ሄዳለች። ለመስራት የወሰደባት ገንዘብ ደግሞ ወደ 3,300 ምናምን ፓውንድ ነው የሚለው። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው የድሮ ከ19 ዓመተ ምህረት ብዙዎቹ ከ1901 2 3 እስከ 6 እስከ 10 ባለው ጊዜ የተሰሩ ሎኮሞቲቭ ትሬኖች ናቸው እና ዋጋቸው፣ ማይሌጃቸው ኢስላይት ኢንፎርሜሽን በዚህ ብሮቸር ሰጥቶናል። ደስ የሚል ነው። ለኢንስታግራም፣ ለፌስቡክ፣ ለቲክቶክ ለመለጠፍ በጣም ይመቻሉ፣ ደስ ይላሉ። ለዚህ በድጋሚ ወደ ቡላዋዮ ከመጣችሁ ናሽናል ሬልዌይ ሚዚየም የሚለውን መታችሁ ብትጎበኙ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ታገኛላችሁ። እስቲ እንግባና እናያችን። ምናልባት ደስ የሚለው ነገር መግባት ይቻላል፣ ፎቶ መነሳት ይቻላል፣ የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ትችላላችሁ። መግቢያ $5 for each person። Oh my goodness. ዋው! ብረት በብረት ነው። ብረቱ ደግሞ ጠንካራ ምን ያካክላል ብረቱ። በስማ የሚገርም ነው። Okay, so locomotive 9B class 480 manufacture date 1917 ክብደቷ 30,600 ፓውንድ ሲሆን ወደ 108 ቶን ትመዘናለች። እቺን ለመስራት ያወጣው ኮስት ወደ 8,124 ፓውንድ በ1917 ዓመተ ምህረት እስኪ ገብተን ነው አንዴ። Let's go. I'll show you one thing. I saw some interesting ones. Come this side. Look, these ones are luxury. First, does it have any number on it? Yeah, luxury car. Look. ያው እዚህ ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን አለ ስለ ሮዴሺያ የሚባለው። ይሄ የፈርስት ክላስ ትሬን ይመስላል። እንደምታዩት በእንጨት የተሰሩ ናቸው። ውስጦቹ የተለያየ ምቹ የሆነ መቀመጫዎች ይታያሉ። ደስ ይላል። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እዚህ ጋር አለላችሁ። ቱ ቡላዋዮ ይላል። ፈርዘር ኤክስፓንሽን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤራ ቱ ሶልስበሪ ሀራረ ካይሮ ይላል። ኢንፎርሜሽን አለ። ደስ ይላል ማንበቡ። ኦኬ ሶ ማንበብ ከፈለጋችሁ ይኸው ፖዝ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። yes ኮሚኒኬሽን ሴንተር ሮያል ቪዚት ገለ ከመጽ ፈለው ከምዝ ናይ ፈርስት ክላስ ገለ ምሻል
Oh wow. Yeah, first class herhalde. First class train here. Look at this one. Oh wow, look. Zinkare. Thank you. Thank you very much. This is to say thank you for visiting. Oh, thank you. Inside there is a card which tells you about those products. Oh, thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ኦኬ አበሾች አሁን ጨርሰን ወደ ከተማ እየሄድን ያለነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቡልዋዮ ከተማ እስከነ ሂስትሪዎቿ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች ማየት እንችላለን። እንግዲህ ቀናችን እያለቀ ነው ያለው። አሁን ከቀኑ 4 PM ሆኗል። ብዙዎቹ የተዘጉ ስለሆነ ከአሁን በኋላ ብዙ ምን አይመስለኝም፣ ግን አንዳንድ ነገሮች እናያለን። እስከዚህ ድረስ ከኛ ጋር ልትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። ቻው ፎር ናው። ETC カードを導入してください。 So what they give us? Why do you guys want to go